Dobar dan, evo nas u šahovskoj lekciji gdje ja kao teški početnik dajem savjete sa svojim ograničenim šahovskim sposobnostima. Vježbam se skupa s vama i evo sad ću vam reći šta sam do sad naučio. Preporučujem svima ovu stranicu lichess.org gdje besplatno imaš ove zadatke. I tu ti pokazuju ovakve razne fore. Gledaj, tu se ima šta igrat, svaki ovo ima 6. Ja sam riješio 2, znači gledaj, tu je 100-tinjak zadataka. I svaki je svoje vrste. Danas ćemo pogledati jako nezgodan napad za suparnika, to je vilica. Evo ga. U vilici najprije ti pokazuje šta sve da radiš, znači prvi zadatak ti je ovako već objašnjen i onda idu sve teži. Znači gledaj, ako ti se konj nađe ovdje, onda će napast i kralja i kraljicu. A ovaj naravno ne mre povući 2 poteza, nego bira koji će, a ovdje nema šta birat jer se kralj mora maknut. Konj je inače nezgodan jer njegov potez nema niko, on ide u L. Nijedna druga figura ne ide u L. Tako da konja staviš ovdje i to je to. Kralj se maknuo, a ti jedeš kraljicu. Onda sljedeći zadatak. Opet knight fork, znači knight vitez. Vitez na konju radi probleme. Trebaš to skužiti u igri, znači trebaš u igri vidjeti gdje se može naći situacija da ti njemu skočiš između dvije figure. I konj je pogotovo nezgodan jer, kažem, nikomu ne može pristupiti osim drugog konja. Tako da, prvi je bio lagan jer ima samo jedan potez. A ovdje sada vidimo gdje tu ova 2 konja naša mogu doći. I rješenje je ovo. Pazite šta ćemo izvesti. Kraljicu ćemo staviti pred suparničkog kralja. Bam! I on je jede. Puf! I to je nezgodno. Ali bitka još nije gotova. Uzimamo jednog od konja i odmah jedemo topa. I sad smo uzeli u vilicu kralja i kraljicu. Je li protivnik imao izbora? Je li morao staviti kralja ovdje? Morao je, jer došli smo mu s kraljicom i niš drugo ovdje nije mogao napraviti nego pojesti u kraljicu. Znači, to je prisiljeni potez, namjerno vučeš nečije figure na polja na koje ti hoćeš, u žrtvu, ali će se isplatiti. Znači, jedemo mu topa i sad mu jedemo još i kraljicu i pojeli smo topa i kraljicu, nama samo kraljicu i to je to. Imamo konja viška i na konju smo. Paun je kmet, kak bi rekli Slovenci, ili bauer, seljak, kako bi rekli Njemci, fora su mi ti drugi nazivi. Znači u toj dramatičnoj igri bitke vojski, znači taj kmet može napraviti nezgodanciju drugim figurama. Naprimjer, ovdje može uletiti tu. I zašto ga ovaj nije pojao? Kakva drama. A onda bi njega pojao top naš i onda bi on dao ovog lovca za pijuna. Znači on bježi sa ovim lovcem, a mimo jedemo konja. Međutim, i konj i lovac jednako vrijede 3, tako da mu je isto. Ja se čuo si je lovca, kao misli, valjda više će se moći kretati. Dalje ovaj paun radi probleme. Kamo on može sad uletiti? Ovo ti zna biti na početku, prije otvaranja. Ovako dođu mu i lovac, i konj i lovac tu i ti uletiš sad s pijunom, ali on ga može pojesti. Zašto sad nije pojeo našeg pijuna? A onda bi mi s kraljicom. Znači, taj pijun uglavnom mora biti zaštićen. Opet sklanja lovca i žrtvuje konja. Bam! Pojeo nam je pijuna, ali mi smo njemu konja. I opet smo na konju. Ruk je na engleskom top. Jel on može raditi vilicu? Može.
Da vidimo šta može on ovdje napraviti. Uleti ovdje između kralja i lovca. Kralj se naravno mora maknuti, ali ovaj nije mogao napraviti dva poteza. Lovac mu je ostao, doviđenja. Biskup ili lovac uletava između topa i kralja. Kralj bježi, a biskup sam osvaja kulu tvrđavu. Queen, kraljica, ima puno poteza, tako da ona može hvatiti u škare koga god hoće, puno njih može i ovamo i namo. Koga može? Ovamo, gle, znači uzela je i kralja pod vatru, i topa, i konja. Samo treba paziti da nije došla da je neko pojede. Naravno, kralj se sklanja i sad ona može birati hoće li pojesti konja, a tu bi pojeo odmah ovaj, i jede topa. Double attack. Znači, šta sad tu treba raditi? Ovaj konj. Inače primijeti, gledaj, znači prati situaciju, proučavaj u šahu i to je razvijanje mozga, to je glavna poanta šaha. Znači da razvijaš ove sposobnosti, da kao predviđaš i gledaš šta će biti. Ako bi s konjem došao ovamo, kad bi s konjem došao ovamo, to bio bi na konju. Ovaj bi bio velikim problema. E sad, kako s konjem doći ovamo? Nema tu nikog i ničeg. Znači, možeš najprije ovamo još priprijetiš ovom topu. On ti ne mre niš. Mogu je doduše ovamo, jel mogu ovamo doći da čuva ovo polje? Jer on je već vidio šta se sprema. Nije jer bi ga pojeli s pionom. On je otišao tamo da čuva ovog topa. Ti sad dođeš ovamo. Jedeš mu topa, naravno, on te odmah jede, ali ti si na konju jer si više potrošio, odnosno više si njemu potrošio. Dupli napad još jednom u kompliciranijoj situaciji. To trebaš uočiti, znači to je glavna stvar u šahu, uočiti i razmišljati nekoliko poteza unaprijed. Šta će biti ako dođeš ovamo, onamo, šta sad tu imaš na raspolaganju, imaš li vezanje, vilicu ili neke druge fore. Eto, da ne pokazujem svoje ograničene sposobnosti, ovo će nam biti zadnja i tražimo odmah savjet. S konjem nešto treba raditi, nisam baš ni skoncentriran, da vidimo najbolji potez, a konjem ovamo. Tu nas nije jeo, tralala, znači sad mi njemu jedemo kraljicu i to je to bilo. Znači, evo ti druga fora, znači vilica. Probaj uhvatiti u vilicu 2 ili više figura u igri. Doviđenja.